Yes. Senang keswabun, senang hari Sabat, kumadati di insanan. Puji Tuhan, tu di keswabun na Sabat iti, kanu ta kakagud. Pagyampai maya dat kaisisan da sumambayang, keswabun iti. May dat papatilambus takati kapagyampayan dati, kanau misi sa takapod isuang sambayang. Inarahingan isuang kerajaan sorga, konsi kau dat keswabun na Sabat iti, kanu kagoy ada tumimung isuang got kaisisan da kaswabon na bayno dadamot dahay da isuang got kapagyampayan iti nga alumis da piramutan dahay hingga na pakinian dahay gisambot amu da apututom aturampus da kalembusan diti boros-boros nu kaswabon na bayno santob na padi talangan nga moy da mamisuhu dahay dat sumonong isuang kakarohanian haradahot kaisisan da ginaw dahay dot minsamok kumadia. Tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Kinsan po membor sa sanong kaswabon masanong hari Sabat kumadati da insanan. Kaswabon na po bay no hom tulo na pod panambarasan ng ay iti KKR dati nga pinatumboyo momonsoy di tosonong. Kakikitanan na po pinorikot numanto ko porikoto momonsoy da di tosonong. Dia dipikikiroh da kumuyon. Tinapapelajaran dati nga numan pa pohod id kitab Efesus buku kumo 2 ayat kumoisoom gisom dot kumosiam mandati oy-oylet siam no ayat dot kaswabon na bay no hingga dot tuluh na padhiti nga insanan no po nga kasih karunia. Ya kayo no padigulo nga napatay ko no mantadit pelanggaran nagi duso da kayo. Paimpasih kau isuang daw tu iya kayo na pa nga tumanu daralan da pemagunan iti. Mantadit di kakuaan na po nga iya kau na po atumboyo kau ditit penguasa dat kerajaan angkasa iri na po di nga iro dedondo dadama to kumarajad ipagilitan tulun-tulun dit durhaka. Kumain na po lang nga ilo na po dit penguasa kerajaan angkasa irusod dot dadama to kumaraja da timpu dendo ikamoyan nilo nga ilo not kuasa-kuasa dorogon.
iku maraja ipagilitan ditulun-tulun durhaka. Jadi oray tano di lo kamunda durhaka. Oray tani lo kamuyendat bekerja ipagilitan dat tulun-tulun durhaka. Oray tanda kagulat kerajaan nga mimbulay na di ginawa natin oray tanda pala kerajaan. Mundorang mangku oray tanda pala kerajaan, oray tanda nila penguasa nga ay mimbulay na iginawa natin ay karay to kerajaan. Karay to kerajaan haro himuti katapatan nila dat atapot na gid ino pa pemerintah nga haro ino oray tanda ay diizinkan Tuhan dat papendalan pemerintahan nga sorhon na dati dat itinapot roh dat angaraat nga miloh do kumaraja no kadhino yaitu roh itimpu dendo dada mata kumarajan ipagilitan ditulun-tulun dat durhaka. Orang-orang durhaka. Ya, stak ditino nga harapot amu na dadi lah. Iti pia pemakabandaran iti nga ay kapagidu dat ay mantadat kaboling kahangan do oray tanilet roh da angarat Jadi atau ko insalawon dat ay iti penguasa dah iti pia pemagunan nga milohid kasansala tu harohilet roh dat isuang kerajaan angkasa di milod moy pemirubak ditit kepemerintahan pia titulun-tulun iti pemagunan. Hingga dat ino pay digulong nga iyahay no poti o insana nagi kadaw nga kahompit nagi kumadiolo. Dadamot ta iyahay no pangapampasid isuang do korohian da tinandahay tumanu do korohian pemusarahan dit angaraat. Ngono po di inanaday no nga iyahay no nga tulun-tulun dit apatut dat ikatagadan miagal nagi kadaw lo tulun da suway. Nga kinorohingan dit kaya dati tahak disyo lisih daw ditagayo pinatuntug daw kumadahay minanampasi dahay miampay di Kristus. Hali piad napata iyahay no nga napatay mantad dit kesalahan-kesalahan dahay mantad ko lisih de kinorohingan iyo kayo no nga disalamatkan. Isuang nagi di Kristus Yesus isiyoh no po nga minanungag dati minanaha kakoyonon dit miampay disyo dahil surga. Moy dat timpu dit orikot isiyo no po nga popokito kumadati songkuroh nangku kakayaon dilisih daw di mabay-labay kapiagal di kosonongon daw kumadati isuang di Kristus Yesus. Mantad ko lisi disyo iati no petinga numan salamato mantad iman okon ko mantad dati diungat tinahak ko kinarhingan okon ko nanuh no mantad karaja no kada na haratulundet magundas kakuan no nga iati no petinga unsa kinarhingan winonsad isuang Kristus Yesus moy dat papawonsad karajat itong sonong inuman de kinarhingan paintalango dat amu po isyo no po nga manusyo moy iati no po nga paimpasi isuang idit pekerjaan dito sonong
dinuman di siya talang kumadati. Ko kita nanu po di datim ilo na po di ayat ilo nga pinopo kita dot no kadik ka salimpunon iati na po ti nga napatay to kono aiso. Napatay to kono hilo. Man tadidit koboboyhon perbuatan-perbuatan daging. No kadi Rasul Paulus dahilo. Iya hai, yoho. Nga pay ngampay ako nalat ila tulun-tulun di komoyon. Nga puji Tuhan. Mantado ko goyo ondoli si kinorohingan. No koidu nga ito ko mantadilot ay kinoswangon di igulungan diolo ka. Lisi no kopya kinorohingan, titahak kinorohingan, dit ato ko numan gusawo. Kamoy no po nga nihum to ko tay kaamu nga tinahak no kinorohingan. Mantadidi iati no po ditihom ay kada to kono dari dahara kamoy no mogondos ka. Tu itinopo kamoy dat kasih karunia keselamatan nga tinahak ko kinorohingan. Sakiro na pod akon ko titahak ko kinorohingan no ato ko'y milo dot ay kotari mo hiti kamoyan da keselamatan. Nga mantad ko ginayo do lisi dit pinatuntog da kinorohingan kumadati ato kono di muru dot nanda do giso mono ko taubat iati na po numanto kono kinorohingan onway dot ralan da keselamatan isuang na kaposian dati. Ino pahit mandati imbulayay kopyatit pelajaran dati kasobon bay na mantad dilet siya maayat gisombo hopod ayat ilo nga iloho di ayat kumuhopod. Kano pod hilo mantad di yati na poti nga wonsoy do kinorohingan. Wonsoy kinorohingan winonsoy isuang Kristus Yesus danunu moy do popowonsoy popoburu tokodit buru-buruan datang sanong pekerjaan yang baik. Jadi main dati potanomo ilot boros dot pekerjaan baik. Karajad osonong. May dagyan ako tayo po dot karajad osonong ka. Okay? Pekerjaan baik, karajad osonong. Hinggad ina pa'y karajad osonong idi, karajad osonong, nga numanda kinorohingan, pohoro dipersiapkan, pinaharo da kinorohingan, dit amu po. Umano po nga, ato ko po ino pa'y karajad osonong idi nga, pinaintalang, pinasadia na kinorohingan, montok dati sebagai tulun. Manuhisyo, do iati na po nga, paimpasih dan iswangit, karajad osonong. Karajad osonong. Okay? Nga malayo, ya, di lo karaja, no, di karajad dusun. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi korohian na kinorohingan nga iati na pada nga poimpasih toko popoindalan di karajad tosonong. Irihot korohian na kinorohingan. Saira na pod ay bulayanit komondot kerajaan sorga. Nga muhat o buruan osonong. May dako taypo at buruan osonong. Saira na pod ay bulayan ni kerajaan surga nga tok mumbal moti mung karabot tuhat dati nunu namadi buruan dahil surga ka. Amina pa'y naratian dati nga ay salinay dat 1000 tahun inaraitan naratian dati dat itinapatulun nga
ay melancong dahilad suruga sa linay dat 1000 tahun. Pasti ina po'y tatap na naraitan dahilad Alkitab dan nunuburuan di salinay da 1000 tahun ay lanam nunuh ko pia buruan nga ina po'y naraitan nga ay iyati na po nga sebagai hakim nununday tugas-tugas si hakim. Iso na pemantad nga anuan na dat ay kuasa demiloh dat moy pangintong iti buku-buku dat catatan da kinarahingan. Iya dinay naratian to kok bagi sebagai hakim. Milonon da mangukabot kitab isay ngaran Panil Jaipin. Direkod di siya antakan di 6 hari bulan 11 Panil Jaipin hingga Nesio. Iya dipikir kagala-gala tiyo digi. Kabay na kagu. Helen Chong. 2 hari bulan 1 2021 Minesio dilo udah. Patut no kah. Samikyo 1 hari bulan 2 kah. Pikir-kira tiyo di. Harohit ngoyon na po man na po dati pemusarahan to mo datulun nga iya deh. Nga tokoy orikot kapi paing kura kapi ri bo. Di orikot kapi kantakan namya gali di noroy tandat iyo kayo no pa nga silih hakim menghakimi antakan di salinay di 1000 tahun. Tokoy mada to kono podid ay lanit ko perbuatan bat to kono tumobat to ko moy takod iso na pamantad di kasuang suruga nga ihati. Tu kasuang to kono pasuruga pasti dat ay sa na record dosa. Dati dahil suruga. Nga kadain dad gara-gara no dat mo dasid kita rekodom iri di heralan dati da sumuang kanika iri. Kanika iri tamodan dati sumuang ga suruga bagi. Nga topot kapiat iati no po nga mada to kono dad hiti pemagunan paduli na dit perbuatan ni nakatalib na raitan gad hodid Efesus 2 ayat 3 kadi Rasul Paulus kadaw iya hay nga iyo di nga dilaid ka nga dendoh na padim amo nakasaliwa na di mantan di record dio lo ikumpulan dio no. Jadi kamano pa nga inapohit nawayan dati din ang katalib kaniko isot ay alasan da tagayo dati iri kokuan dati semua nga suruga nga mimanggot hilo na dagyari koton dati bo itinapot kaboboyuhon perbuatan dati din ang katalib milah no pagyangon gulio kago milah no pangoyon padamon lagi dir ay so no kuasa takot ay nuridi memugas kago di suai ka kinarahingan. Jadi mano pa di dan tangana kom tok I will go to kono kamati sumatia to kono kah. Tu memang iri no ralani di. Jadi saira no pa di dat salinay dat 1000 tahun antakan no pa dadi nga manusia kadit imoloyon patakuri lagi. Manusia akan mengakui bahwa Tuhan itu maha adil.
Adil, memang adil. Dondo pagati nga mia galidit iho ki kosoro kuit ay dadi ko piyo adil not ay dakangam ko piyo tindakan de kinorohingan iya ti piya tutulun nga kosoro to ko mia galit di sumono mia galit ato ko manang kaadil di tindakan de kinorohingan det it awayaan to ko di pumugunan de timpubay no nga sayra no pod onuan to ko mandat sebagai hakim mengiloh det aku kuroh kok kita hidit buku catatan det malaikat kinorohingan umati tangulun ngai nga magakun to konod Tuhan itu maha adil. Adil memang patut, memang adil. Katali buat isuang ko 1000 tahun oroy tan nakagud harati kamundot pemagunan dawagu dunia baru Jerusalem baru ino po inoratian dati nga itit na po pemagunan dati dondo nga manundo tutudai irine kamo yung dati api neraka manundo sorobo itu pemagunan segala unsur dosa akan dihapuskan. Kamu po nga aiso no olu. Muhot ta kanundod mimbulay po di dusok kumenduo ka. No retan po segala unsur dosa akan dihapuskan. Kamu po nga aiso no. Harapon dot minsala-sala. Sigog kadi suman sala ta kakagud ipamugunan dawago. Suman sala ka po ya. Iri pagi dat ino pa ikasuang ka kumunda suruga nga memang pili-pili no pili-pili pagiri nga sera na pod pili terpilih kapag mga ay so no sumansala kago tu napili na kopiyahit ani sila sumansala ka iyon lo na dahat tujuan na pakinarahingan kumadati da timpo dondo nga ilo tu iati no pati nga no ngopili to ko kinarahingan terpilih no pili to ko matit kita terpilih no pilih to ko jadi ino pa itulun-tulun do kasuanggat suruga pemagunan dawago nga no ngopili okon kasambarang jadi opili kono po yang terpilih kono po nga pakayon to kono po logik secara logik aiso no hit mengimbulay kagut ti kamundo duso tu no pili no kopya ita iso no bohiton aiso no po bohiton di kasuang harap po mengimbulay duso sekira napili na kopyo napili na ngai napili no ino paday pilihan do kinorohingan di nga okon ko montok no di kasuang suruga okon ko montok no isumuang hilo pemagunan dawagu nga ititimpu dondo nga napili to kanati napili to kono kinorohingan no kasyo iati na pati nga winonside isuang di Kristus Yesus untuk mengoidet popoburu di buruan datang senong melakukan pekerjaan baik. Jadi hiti pepemegunan nga ina po hipina tumboyo kumadati nga momonso ina da di tong senong. Kamu na po di nga isay na po ikasuang itit pemegunan dawagu. No pili ikamoyendet milod momon sa ditarat. Milo borosan ko na po yung hadit ino po itulun no kasuang hirdi nga milo momon sa tarat iginawo har ginawo kaiso milo momon sa tarat miagalo dati ti pemagunan pia pemagunan dondo mantad ko no pili to ko kinorohingan kopuriman to ko diati no po nga no pili da kinorohingan painggit to ko kinorohingan
Momonsay ito kadadi di tarat nga ato kamilo. Tu kapuriman to kon iyati no po nga tulun-tulun dit napili da kinarahingan. Pikira-kira iya diri ba? Kasaraw ko piya nga iya no po nga memilih kan tidak melakukan kejahatan. Hiti piya pumugunan dating pubay no. Jadi ino pa ipotanomon dati dat ay isuanggat panambarasan kasoban bay no nga ihati no pati nga winon sa kinarahingan sekiro pakayan ni boros sa timpo bay no ditakdirkan ihati no po nga ditakdirkan da momonsay buru-buruan di tang sanong kamoy no kamoy no pa itampinay nga momonsay kano pa di arat iya no po nga akon ko unsay kinarahingan kakuan no po nga kala ayat 10 diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi insanan to kono patulon iti nga winonsoy isuang di Yesus Kristus dan nuno untuk momonsay dit buruan datang sonong. Kamoy na po nga momonsay to kono pa di araat akon ko wonsay to ko kinarahingan kadit ipopolopok ko piyo. Okay? Akon ko wonsay to ko kinarahingan. Tu wonsay no pa kinarahingan nga momonsay dit buruan datang sonong. Iri wonsay da kinarahingan. Suway no pa kayo rin, ako di kayo isay di wonsay. Okay, jadi yati no pati nga ditentukan, diwajibkan, di kaku ditenu ditakdirkan man pada kapiyo nga ilo na dairalan ko posyon dati ihati no pati nga winon sa kinarahingan isuang di Yesus Kristus ralan no po ko posyon na ko nga momonsay ko lotong sanong hodi no lotong sanong ilo no wonsay na kayo manuhisyo iya mau dat ihati no po nga hidup di dalamnya pasihit isuanggit pekerjaan-pekerjaan yang baik. Hiri dairalan ko posyon dati. Hidup di dalamnya. Kada tokod pasih di pekerjaan-pekerjaan di tangaraat. Nga ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pasih tokod isuangget buru-buruan di tongsonong. Baik, si tangga jam no matiasi. May takop kago pausawo. Mantadi di pikiro-kiro dat ino pa itulun dat ay winonsoy iati winonsoy to kinarahingan do papaburu di tongsonong nga anu to kad okito hilot kaboboyuhan nila dahinggo kumoiso okito nagid isuang dot kaboborosan dati. Kaboborosan dati pengkuro. Ilo nga isuot popointa lang do iyati na potim wonsay kinarahingan ko akon. Iti kaboborosan okay? Suway kayri haran nagilo kamoyendot buru-buruan ikarait do kebajikan. Perbuatan-perbuatan kebajikan nagi kopusahan toko do kumah da tulun da suway miagal koy tulun no mosikin ihara kekurangan isuang do koy goritan jadi ilo na kapagalan dat itinopot sangulo ni winon sa kinarahingan popoburu di kosanongon mantad di kaboborosan dati mantad nagi kadaw tit kamoyan dat wonsayon nga dati rumikat iti kaman nakabajikan kapusahan na kumatulun da suway ito nga susa isuanggat ay kekurangan nagi isuanggat kainggoritan. Ina po kaboboyuhan na nga sanang idi nga tuwa di Kristus Yesus. Manuhisyo da ina po tuwa idi nga ay mandati pointalango
Patumboyoon dati maya ditit boros-boros tong sonong itit tindakan-tindakan kebajikan dati nagi kepedulian ko matulundit kekurangan mosikin om enggorit saira na pad iti na paginawa dati nga ay apusaw toko haro kapurimanan dati dat kuma ditulun-tulun dat haro kagaton no posisyon haro ko ihadan om saira na pod iti napolongon nga manahak kumadit akurangan miagal ko ayso panampakay anuan dati panampakay inagi itulundot sampagunan sampiduo dit ayso otion da ay harodi mo iponos ayso tion da antakan idi om saira no pemanto kayo lo romito dengan wajar isuang gawalay om nagi ginawa dati nga inapait malaikat to kinorohingan nga minsomok ka om inapanday simbarot ay apatat nga aramit dati dahil suruga maka para malaikat datang sangat dekat kamu na pa itong pinay nga sira na po papoindalan to katit buru-buruan datang sonong nga inapahit malaikat to kinorohingan nga akon nagi damin somok datang sangat dekat kumadati suway kairi inapay ni pagalay dat itinapatulun dat ipinentalang pinasili da kinorohingan dot papaburu iti kosanongon ngay nga iyolo na pohom pamusarahan na po dielo kakitanan na po dielo nga inapay pamusarahan dielo o kita dati nga asaru do orohian dot papoindalan di tugas sa tongosonong miampay dot nosondot at kapuasan no sinondot om manahak dot kasanangan na kumatulun da suway haro matigya pisuwayan iti saira no pod papoindalan to kod nununuhot ay tugas karaja nga haro ti komondot kapuasan hati bo kapuasan hati iso no pod pagalon kud kapuasan hati nga miagalit ti moy pakisada moy takadiri bawang moy pontolop kapagalan dati lang may pontolop solinay dot sanjam ko tinumolop pero nanano haro no ho padatin nanano nga no kadati puas hati hari kepuasan da ginaw dahiri saira da papaindalan ko dat karaja miagal ko mumusik kareta mekanik saira dat uwan sayan nuri tunturu nga ngoitom ay oitom mo tunturu ngo na di pakiduad hilod hingga kininan di kanihabne kuswangad di tok kasyom aya di ay du ilo di ay du ilo di no kosokot to di kopyo nga ay du indalo manusi ka kain hali piat oitom tunturu nga saira dat sitaton mi tadi nga kokohur nga hirine kepuasan do ginawa hari kepuasan do ginawa to kod hiri audipon kopya nga apuas sa paginawa no sangulo na tina di magasusu ikamondat ay bertarung nyawa antara hidup dan mati ilanong paingkurohot painggoriton sangulo na magasusu nga saira na po kita hiyaw di tanak daw tok olihuan no po hit kinainggoritan iri ni komondat harohot kepuasan na ginawa paingka nagi saira papaindalan to katit ay
perbuatan-perbuatan datang senong, iburu-buruan datang senong, nga harohi kepuasan da ginawa dati. Sekirad momon sa inad, wayara lampungi Eldo Bonar. Hopo da lampung, akapu itiso. Ano puas rin, man pakagus yun. Hinggo man, di ko piya salah iti ka. Popo yun nga, tumandang lagi. Ay, aron mo, tinasalan iti ka. Sa walay, sa minggu minamonsay, alaid piya timpo nga, kasiap, puas hati, puas sa ginawa. Iya din na rin. Jadi, ipaburuan dati, sayra na po, miyagal ko, ino po, contoh ko mo sa ditino, imanahak to ko, puahang kumatulon na suway, kapan nahak to ko na po, di nga, harohit, kepuasan hati no bo, dahiri. Ilo na lang kamundat, kepuasan hati, sayra, sayra na po, memang o sanong iperbuatan no, papaburo ko dito sanong, nga hari kepuasan na ginawa no dahiri. Ina po hit, buru-buruan dito sanong, nga haro barakat dat lipat ganda. Imanahak ko sanongon, kumadi minanahak, kumah nagi dit nakapanorimo, idit kasanongon no. Kapurimanan dati, montakit ay buru-buruan di pentopot, irino pa nga iso kadaw humanta detubat ti bobos sa tasonong, montakotinan, nagi pamusarahan di sumakit. Sayra na po iti na po pamusarahan dati nga osonong, iyati na po nga kapuriman tokod osonong, manta didit tugas dati, di na katumboyo dati, miyampay do kepuasan, manahak nagi kadaw kasonongon do kumatulon da suway. Manta didi, padihit, kataadan dati dahiri, nga kanu dot popoin sawat kagu, dot keposian do wagu, kumad keposian dati sendiri. Hari kepuasan dati dahiri, irinon dohit, popoin sawat, imanahak kesemangat kumadati, dot mantadidit perbuatan-perbuatan dito sonong. Apa sih nuno po hi injin sekira momonsay katinggin bi? Apa sih osonong ay sumasalah nga kanuna po setakat to po dan injin dati alam kacang lah ako no tumongob monsay ka. Nga umbalay pagid bobos no momonsay nga ako nakawonsay. Kumbala ko iti di. Gara-gara imad ako ilo. Nga tok tawar hati no mo ti oy. Ako na di mo monsay intay nga ako ikonsay kag ginawa. Jadi sayra na pod katumboyo datitit perbuatan yang baik, kasonongon kumatulon na suway, iyolo nga kapuriman, iyati nga kapuriman, haro kamunda kasadaran to ko, inapandahi tindakan dati di nga agayo ho pangaru dat popoin sawat mangakat na semangat dati isuang ko kaposian. Kumuduad kalimpupusan. Suway ka iri, inapakagoy kapagalan dat sa sangulon na pa nga mamonsoy di buru-buruan dat ang sanong, nga o kita dati mantad dehirid paboboyuhon daw it o sanong, tabiat niya yang baik, miyampay, agat-agat, agat-agat iti takuri lah. Miyampay dat melaburkan hartanya, menguka beralan, mentok kepenginjilan, di man posibar umat insana na golongan. Dahitid kayo nun da pamagunan. Kamano pa itong pinay nga, rupanya, dat itinapot ay tindakan dati, dat menyebarkan harta.
paporikot to harta-harta ngai dati kahaharan dati isuang ke pelayanan nga iso nagi kadauhot ay popok kita diati no petinga popoburu di tong sonong. Nunu kamoyan nilet melaburkan hartanya, pasti iti persepuluhan dati kada dati tong kiadai, persembahan dati, penguhupan dati, kumad mentokot pelayanan penginjilan, ilo nolo kamoyan dat ay kaboboyuhon di sangulun di kanu dat popoburu di perbuatan-perbuatan tong senong. Tuman dapat isuang testimoni jilid 9 halaman 114. Kinarahingan na po nga orohian ni siya, manu hisiyod ay ina pa itulundat kitusin nga pataubatan. Tuhan menginginkan agar orang-orang yang beruang akan ditobatkan. Tok. Kumano pa di nga ino pa hikiusin-usin iti nga nangapalid to di ti nga atumbayan ako tinapa makikinango DM ay say napalid. Dot jutawan nga itiya. Tay ko bakal jutawan nga kada ta kono apalid. Jutawan dadendo ay apalid. Jutawan akan datang ay apalid. Jutawan di nakatalib nga nakabukti nud ata koy nangapalid. Ino padando hit tulun-tulundat kiharo hindi berharta nga iyolo na pada nga ino pa'y kaboboyhon dilo nga ay nukadilo salaku kijawatan ino pa'y tugas no diri jawatan no diri nga ay longon di manghup da kinorohingan isuang dat penjangkauan da tulun da suway. Mimbulay no mati isuang ginaw tokod ay kaya ako pagida ka. Iho nga ko soroko tiyo di. Moy ka na sambayang. Moy ka na rikat igareja na kayo. Kanong mintaw nga nang pasu-pasu na di ngay siling. Itap nga ay togoron. Intanoy limput nga patut tadagawon sa yan mo. No kaginawa. Kaya ako pagida ka. Haroitid ginawa dati kaya ako pagida ka. Iho nga iyo di na dati soroko. Kaya ako na pom gereja tukar baru. Ay hari ginaw ti di bo. Nga atumbayaan ako dot ako ni ko dia di korohian di kinorohingan di bo. Ay lan na kinorohingan ay boros nuno no. Kakaya kano kapenum kaliho koy do kasyo. Iri no kakuan dat gisom dondo nga ato ko kakaya-kaya. Ato ko kakaya-kaya. Tu ay lan na kinorohingan dat kaliho to ko daw kakaya to ko no. Jadi puji Tuhan di jutawan nga dati timpu bay na to ay kamoyan na po nga nonuan ko na kinorohingan na katumbayaan dat mangigit tidit titahak kinorohingan o manguhup nagi isuang dat pelayanan daw. Jadi iyo kayo no po ka ikiharo nga nasilih kau dat longon dat manguhup pa kinorohingan isuang dat penjangkauan dat ulun da suway. Numan mati paingata dahilod. Iso na po bukti da iya na po nga popoburu di kasonongon dat ay buru-buruan nga manguhup ta kadidit ay pelayanan Injil, penyebaran Injil. Orohyan nagi kinorohingan moy dat iyo kayo na pay kanu manguhup isuang dat pekerjaan reformasi. Nagi kalingasan kagu kanu da mangintang git terang kebenaran di kigatangid di sumimban isuang gat kaboboyhon daw. Miampay da ahakon momoguno dat ayat iharo isuang da pekerjaan da kinorohingan.
Kinarahingan lagi nga orohyani siyo, manuhi siyo, sekirah nahdat iyala na po nga menginvest, melaburkan, jadi lo melaburkan lo dusun, menginvestasikan, melaburkan harta dau, ipinalasan de kinarahingan kumadau, mentok kekosonongon, menguka beralan isuang kepenginjilan, iman pokut bahak kumat o insana na golongan, det hinggoh piah, pensuang lelet kinayan nanda ngosadu. Jadi puji Tuhan detimpu baino, nga haro diti platform dati, haro isoralan dati det. Topotik kanu det ay menjangkau de koyonan det hilap ya sadu. Miagal dati kanu tokoy harohi o kita pud di haro moy chat isian petinga tulun mantad lo sempogunan, haro mantad do Australia, mantad do Kanada, kanu ki. Jadi ilo nolot ay kandasan dati, milo borosan do kandasan dati, tu haro ralandet ay milo dati gunoon isuanggot penjangkauan. Karena padahal nga dikotbahkan kepada semua golongan tinggi di tempat yang jauh. Aku di kelom dulu golongan tinggi nga di tempat yang jauh kemudian pengapa yang puli pemegunan nga miloh toko dot ay popindalan itu. Jadi harus sangulo na tampalut mino boros miagaliti nga aku iri kanta di siya pengintangan. Iri kanto di siya kajian. Kano po siya? Ihati na pati nga timpu do kalimpupuson. Onuan toko kasiwatan, onuan toko kinorohingan do kasiwatan, dot ay inapoy harod idati nga gunon toko isuang pelayanan, katalib na pun dari rumikot to kinorohingan ka. Iti ni kalimpupuson po magunan ka. Kagalagal didit 1844 karangahan gitu. Nga kada to kay gulio 1844. Man to kano po hi apatut isuang na pelayanan. Ako yung mati maminsuho iti dat nunun no pay harod idia takon ngay na pod isuang na pelayanan ka. Ako yung maminsuho ti di. Yan nga nunuh na pod isuang kagugurawon dati pagindalanan na kaposyon dati nga pelayanan nga iri. Sekira na pod nuno na pod idiam patakon no kago nga iyain na kago makikiano paingukura diri dia digi. Jadi mantok ko giyahi apatut isuang na kaposyon dati. Miloh to kono gid iya di bo tapot kapio. Da sakira iya di karahian nga mantok ko ay kita melayani bukan jadi do Malayu. Kita melayani dan akan dapat terus melayani. Miagal ini. Miagal kahara karita no. Iso ni karita no. Takon kud untuk pelayanan ka. Tahako no. Nudi dia. Degunuan dat petilombo sa pelayanan. Kago. Sekiranya pod haro dua karita. Tahakon iti so. Moed isyo nga harohit milas siya paindalanan na pelayanan, iya nga kano ka papatilambos dahiri. Pikira-kira iya di baka mo yan nila baki. Okay, kalimpupusan. 1 jam to kahit kalimpupusan. Sangulon na pa'y iwinan sa kinarahingan, ang papawan sa ay buru-buruan dito nga sanong, nga kanu dot popokito, mantada ko boboyuhon di siyo, harohot ketetapan daw, sayra dot karuba iti hal-hal piat o nga koro, miyampait o satia, maguno hidit pendirian daw, ginawa daw, muntok ko kasanongon, amu tumalup.
ina pa'y kababoyhon da alumisid di nga it point tatap point tatap min siriba no min sawat no min siriba akon ko iya deh nga atatap haro pendirian haro integrity amu kanapom amu no kada ada amu dendo tenu suai no suai no jadi ina po hi kaboboyhon itabiat dati di nga point tatap atatap kada ada miagal iti siaran da dusun idi gulu 4 si tanga ka umbal kagum 4:45 pukul 5:15 pukul 5 si tanga kada ada miagal iti siaran da DM gitu ay sa katetapan nga always on time lah kada ada dua suara kalau hara dua suara suai lo lumogod-logod da pulang aduan da suara tu hara tulinggot ti mo kanto lah jadi ino po it kaboboyhon tabiat dati nga tetap berpencin kada dat mi simban nga iri no pom iri kano pom katurun-turun kaya nga tolak positif tambah tolak nga higya kada na B C suwab nakago jadi ino po hit kaboboyhon dati di nga haro kamoyondot ketetapan hali piyah da ino po hit orubani di nga hal-hal tong koro di kanihab korikot na di pukulanam mo korikot na di pukulanam dalandat minay pangilu di tong itam-itam bohila tunturo di na ko boli wagas di na ko boli rarapawon tengguro saraw ko dadi may pamali nga suway ti pamanit yun sayra na pod miagal doho pansampan pegan nakabang ba ay atutunan ko piyo nga atutunan itulun di ikatutun ko piyo saraw ko di may pamali nga modes ako di karuba dako ay ako di ti pamali nga sigog kay di kita ko ikuha kaginawa ko di may di siya pamali hari sabat ka hari ginawat yun di ba tidak pala puasa na po ba sanga daw kaginaw irini komondo hara ketetapan dat miagalidit milo hidadatik komondo hari mileda sebagai tulun nga hari ginaw datin ayam di milo kurendat nunda akan anda suap ka nasadapan bulibod ay ito ako ni katinomod ka hara dahit yun di ba saraw kunadad mo isuang ihirid giant ka rin nga hari ginawad kita ako nundan ikot kita ako nundan ko nga matalo na di ginawa mo pamali lah nakumbalo kumatid insandot ay hantakan na po ding hari Jumaat iho nga nakalambat ako memang pukul 5 gyud sumuliwan hiri karajaon mo jadi tindalanon na po sumuliwan mantad hiri karajaon nga 1 jam lebih lah kau bulat hiri kakadayan nga pukul 7 na di mau di pamali mau tidak mau ngay pamali suang hiri kadaya nga korban di masitar nga iya nga hitihi kasyo so piangis sangis so padahal siya minamali iya nga iya di hirino kadaw cabaran natin iti hal-halo miagalidit milohid o sarot ako bo ya di milohi nga buli kamu kahari ginat di bo nga ay menu sa hari sabat bo kam lajakon no benda subo no
nga tepo-tepo man tadi dati pengurusan iri aru-aru pengurusan. Piro linay da sa minggu nakura tu hari Jumaat takapiyad memusaraw lagi nunu takurang ge. Hari Minggu pemsarahan naman tad nakabagal sa minggu ilawagas ka. Jadi ilo pi hal-hal tong koro nga kada det ay iati no po nga ino po hit tabiat pendirian dati det isuanggot popoburu lo kasanongan nga atagak okilong toko. Kesetiaan patut no po nga silih dot tanda-tanda do keposian dati it ipi songing kilong-kilong nga hari tanda-tanda do keposian dati do hilo. Iti kesetiaan. Kamun no po nga ngoy ako dihitik kinarut nga ino po it monotos ako numo ti dati. Dot hali piad isuang ko kasibukan nga pantang dot hara lain papainda landa kasarit keke aram susuwag. Kamun na po hinggoh na pada nga iti na po keke aram susuwag asal hara lain mesti da pohoron. Kadang-kadang idet ay kalambat ta musik sumono pukul 5 na sumono nga kanda DPE home kau cuti lay niari ka. Kau cuti lay niari kasyo. Barabis guys yung mo nalipon nga silent ga handphone. Pero hay gad ay saset silent mo. Kau cuti lay niari kasyo nga salagin milo home. Salagid hara lain milo paindalanan no pati kamo. Jadi hiloso okay kesetiaan borsiaran haro ilo na day panatasan secara pribadi lah. Kori kota hitid kota Kinabalu kesetiaan borsiaran haro kongoy do hilod hinggo ngayon. Kita sagit-sagit. Kongoy dilo kundasang hino pa kesetiaan do borsiaran nga haro dilo hinggo kagungan takatid suab-suab. Kongoy dilo likas kesetiaan borsiaran haro. Jadi isuang ke keposian dati sebagai ipinatumboyo kinorahingan momon sa dit buru-buron to sono nga niagalid di. Hinggo tako na po nga ino po titik-titik ke keposian dati popowon sa di ko sanongon nga hinodahiri. Kada do hino no kampung go sonong ko ngoy ko no Malaya suway na kaboboyhon no. Okay? Hino ko naggerejad sonong ko to kita tulun. Hilo no po tempat kerja nuhom ososonong pokoy rogon. Kada to ko miagalid kana po hilo nga hinggo to kono po ino po titik-titik kesetiaan idi nga hinod isuang do keposian dati. Hilo to ko walay kesetiaan do keposian dati kesetiaan do popoburu di tongsono nga hino. Kada det hiri ko na samaki karuhang lud osonong. Pansado ko pa di siya suway ni kaboboyuhan no ino po kesetiaan no diri nga aiso no. Nga hinggoh no po nga ino po keposian dati titik-titik kehidupan ino po kesetiaan dati popoburu di osonong nga hino dahiri. Amin. Gumudi amin maning kadit manuhudit tuming kadilo kanulo. Gumudi amin. Sayra ano pa ino pa buruan dati hiti pamagunan nga ampakan. Ino pa day buruan dati nga naroitan di Efesus 2 ayat 10 dat ino pa buruan dati di nga ang sonong got pinori kat kinorahingan irin na day buruan dati da pa impasi da hiti pamagunan. Ihati no pondo nga adapatan toko dat moniki datulun di popowon sa dit halit ang koro pia miyang pait osatia miyang pay nagida minamaguna dit pengaruh dati monto ko kasanongon iri na padi nga inaroy tandat pangimbayat dit akombalot atalo pengaruh
yang tak akan pudar. Isuangget para nabi dan raja, halaman 574. Jadi ino padihi kunsi pinatahak datin isuang pelajaran ako sobon bayno. Sayra do imbayat toko momun se karaton nga sorohon na dati iho na potihom winon saya ku kinorohingan ditakdirkan no bulat tilo bo ditakdirkan do momun se ditong sonong kan kau kotaguang kedit milomong imbayat tet koposyon dud ikaraton nga patanomon na dati la isuang ginawad no kagadi dan orang putih de brainwash dat iho na pati nga pinaharoh da kinorohingan pinintalang kinorohingan pinotumboyo da kinorohingan momonsay dit kosanongon da iti pamagunan buru-buruan da tong sanong. Okay, puji Tuhan tu oh iya senjam di bay na nga ay mangurad hari Sabat di bay na ay insan pakagud sa dapo na bay na lebih kurang pikira-kira pukul 5 nga kanu takod kapag yampay kagu apa na ilanom paing kura kapya pagindalanan nga pasti na ay tumboyo ilan takon dad antakan idim bersiaran do hinggo lah sama ada page DM to ko aruliko nga ilanin dad pukul 5 do sa depan da teno ay kapisanangan da sumambayang kat hilag gereja da hinggo na po da tadaw Sabat tabay no yo kayo hit sumambayang at gereja ipapatilambus dat kebaktian online. Puji Tuhan tu hari kasiwatan dati mengirod hinggo hina po hit korohian dati nga kanu toko dot ay papaindalan da kebaktian da tadaw Sabat da bayno. Mantadi dihom kano misi sa toko isuang sambayang. Kinorohingan isuang kerja sorga konsikau dot insan pod kaswaban da bayno napupusan dahay ti kebaktian isuang gebor sa dusun dat kaswaban iti miampay dot ay niralaman dahay ihay na pati nga pinatumboy no momon sa dit buru-buruan datong sanong iri na dahi kanu kagum mangantab dahay dot monalibamban magalay sentab di buru-buruan it amo ang sanong it angaraat tu ihay na patihom pinatanto no dahadat ay paimpasi miyampay papaburu di kasanongan. Halip ya megal di Tuhan nga asaru nagi kadaw yahay dat haro kayong bayat mantan natit kepentingan dat keposian dahay sendiri mantan nagi kawasan na ginawa dahay iri na ngay milam mamunsid ihay na po nga amo kanu papaburu idi pinatumboyo no kumadahay. Nga may nahay uhupay gisam dat ino pa'y ginawa dahay nga patilambus isuanggat pelayanan no. Kung sikaw to hinakad ay monokadung ay sana na jemaat no tadaw dabay no. Tadaw Sabat isuang kebaktian gereja, teka kebaktian keluarga, teka kebaktian online. May ino po hit tamodon da isuang kebaktian di nga orikot mientok dan dikorohyan. Inasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati kapiruba tako dat timpu dat orikot sera dahara ko po ilan da kapagyampayan dati. Hinako po hom osanong tadaw Sabat kumada ko da insanan.